ولی تماشاوندینجا البته ایرو بادا کامیا سرکه روشا شنگاله بگم روشا شنگاله هندتینی مروف پیتر برفرت سر باویج برکو روشا که گله کی تصعید گله کی دجوار گله کی تبلیغ و حتی انها نش عالی سیاسی نش عالی امنی نش عالی خدمت گزاری حتی جغرافی جواکی روشا و نهاد که آسایی کردن بسات هزاران خلک شنگالی دنوا کمپان داجیانه که زحمت در باز کن حکومت ایرما کردستانی جلگور امکانیات خو بیگمان خدمت گزاریان بودابین که حتی در چارچوب پرورده کرنا زاروکن شنگالی جدا برس عمر علی رهبر گشتی پرورده دهوکê ول دهوکê gelmeye sabarati ve pirse mamosta demata baş be yani Qutabiyên Şingalê ve pêştir jî te gotiye ku serokê hikûmetê ve berdam be li ser alîkarî kirina wan gelo vê alîkariya serokê hikûmetê çand karîgerî li ser van Qutabiyan û pêtir beref pêşbirina karînên wan hebûye. سپاس بۆ هەوا و ئەڤێدیدارێ سلااو و ڕێز بۆ هەمی مامۆستا و قوتابیان خۆشتوی تایبەت مامۆستا و قوتابیەت شنگالێ بێگومان پرسا یا پەروەردێ و قوتابیان ئەم زانین کو ژمارەکە یا زۆر خێزان ئاوێت vegeriyanî شنگالێ و وان کۆمەلگەیەک دەوروبەرە ژمارەکە زۆرژیش قوتابی هەنا قوتابی ژیت قۆناغی جودا جودادا ji Pola êkê û ta ku Pola دوازدە قوتابیت ناودا هەنە وەکو پرسگirêka ya salanet kevîte ber sîngê qutabiya pirsa ezmûnaya lê spasî ve dibêjim ku çi wezareta perwerdê çi piştevaniya cenabê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ew harîkarî bû tête kirin ji bo hindê ku ev berbestalber yan jî asan karî kevîte karê de wekû perwerde bo ev sala em zanîn ku زحمت ازمونên giştî yê Pola duwazdê devera Şingalê bihêne encam dan lewma neçarîn ku ew qutabî bêhne veguhastin bo Sînorê qezayên Sêmêlê û Duhokê ji bo hindê ku rewşa Şingalê ne rewşeka asayî ew ji îdara Herêma Kurdistanê nîne ya emnî ku em bişên ezmûnê giştî li wêrê encam bideyn. Ev sala 810 qutabî yê tu Pola duwazdê beşên cuda cuda bêjîn zanistî û wêjeyî ku dê ezmûnê dixwe li Sêmêlê yan jî li Duhokê ew deverê dikevne jêr desalata îdara Hikûmeta Herêma Kurdistanê encam bidin. Spasî ve dibêjim ku nêzîkî 9 milyon dînara bo wekû piştevanî harîkarî bo hindê bo asankarî bo avan qutabiya hatîne mezaxtin yan jî piştevaniya cenobê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê. Her wesa cenabê Wezîrê Perwerdê jî gelek li ser rewşa Şingalê û qutabiyê Şingalê bi taybet ratûsît û qutabxanê Şingalê ji bo hindê ku her kêm û kasiyek û pêdiviyeka pê hebît çil ser astê wezaretê çil وەکو لەسەر ئاستی حکوومەتی برانکێکی گشتی بۆ ئەوەی گرنگی پێبێتەدان و پڕاستی ژی گرنگیەکە باش پێتێتەدان بێگومان ئەفاریکاریە بارسویکێکە بۆ ئاوان قوتابیە ji ber ku 710 قوتابی nûkeb nêzîkî 300 قوتابیە şwan jî nava beşên navxweyî wekû hemahengî gel zankoa Duhokê li beşên navxwe wekû akincî bûyne şkur û kiça. Ev harîkariye jî neku tenê bo sala êkê belku ev bo sala pêncê li dîvêk ku ev harîkariye bi wan qutabiyatê te kirin evêt ku li Şingalê ku dest nadet em ezmûnê giştî li wêrê encam bideyn û têne veguhastin yan ezmûnê dixwe jêr îdara Herêma Kurdistanê encam bidin. Dîtina min ev kêşe jî yan jî bêjin ev berbestal ber sîngê qutabiya jî yan jî ber sîngê prosa ezmûna bi rengekê giştî nayete çarekirin ta ku rêkeftina navbera Hikûmeta Herêma Kurdistanê ve Iraqê bi dirîsî neyete bi cêbecêkirin û bo hindê ku em bişên ezmûnên giştî li Şingalê û komalgehên îdara Şingalê encam bidin. Rewşa Şingalê bû nayete asayî kirin ku rêkeftina Şingalê heye heta xwasteka xelkê Şingalê heye li dûrvêyekê konferansek heye berfirena Lawlêrê jî bi rêve diçe sebaratê Rewşa Şingalê lê eger em behsê Qutabiyên Şingalê bikin yanî ev qutabiyeta ew jî êkî pirsên min bû te bersiv da dabînkirina cihî alîkariyên darayî ji bo wan û ji aliyê din ve gelo yanî Qutabiyên Şingalê hene yê penaberên Sûrî hene hîn çawa dişên îdara rewşa wan bi temamî bikin prosesa perwerdê din ava van kempan da îdare bikin.
رنگێکی گشتی سنووری پارێزگا دووکش وەکو بەراورد نایتە بەراوردکردن گەلچە پارێزگای دیژبەرک و ئەو ژمارە زۆرە ئاوارە و پەنابەرە سنوورە پارێزگا دووکێ و ئەم وەکو کەرتێ پەروەردە سنوورە ڕێڤەبەریە گشتیە پەروەردە پارێزگا دووکێ ڕاستی بارێکێ ئێکجار مازنە بارێکێ ئێکجار گرانە چه هەروەکی تا ماژەپێکیری وەکو پەنابەری سووری کو پتر 15000 قوتابیا نوکەل سنوورێ ڕێڤەبەریە گشتیە پەروەردە پارێزگا دووکێ هەنە قوتابخانێت ناوا کەمپادا یەت کو وەکو بێژین پەروەردامەیە شنگالێ کو پترش 20000 قوتابیات ناوا کەمپادا دژین شعالێکی دیڤە بارگیرانیە قوتابیت کو سەر حکوومەتە فیدرال وەکو سیستەمێ یه حکومت فدرال خوینن و آوارن السنور ڕێڤەبەریە گشتیە پەروەردە پارێزگا دووکێ ئەو ژی بوویە بارگیرانیەک ژبەر کو دەواما دوێ وەکو بژین شەفتێ دوێ ئاڤایەتمە گەلێکش ئاڤایەتمە بکارتینن کو ئەو ژی پترش 40000 قوتابیەت سنورێ پارێزگا دووکێدا تا ئاکینجینە چت ناوا کەمپادا چت ناوا کۆمەڵگەیەدا ئەڤە برەنگێکی گشتی بێگومان بارگیرانیەکە ئێکجار ئێخنە سەر پارێزگا دووکێ تایبەت کەرتێ پەروەردێ کو خوب خو چند سال هم زانش اگر قیران دارایی و آبوری سر هرما کردستان یانجی اف وضعی نه آسایی دارایی پیدا بود هرما کردستان بارگیرانی که اجار کتیه سر همین کرتاب تایب جی کرت یه پروردش بر کو شماره که زور یا بیشم مزنترین کرت کو پتریا شماره خلکی بخواد گیرید کم سنوره یه بیشین شماره قطبیا لسنور پارێزگا دووکێ ڕەنگێکی گشتی پتر 420000 قوتابی مەهەنە لەو ماژی 1468 قوتابخانە مەهەنە کەواتە خوب بارەمەیە گرانە لێ ئەف ڕەوشە هاتیە پێشی چەند قوتابیین ئاوارە پەنابەر هەنە کەرتێ پەروەردەی گرانتر لێ کردیە من گوتە یەت کو سیستەمەکە بێژین یەتمەیەت سیستەمی هەرێما کوردستانی خواندنامەیە کوردیت خوێنن کل کەمپادا ژین پتر 20000 قوتابیا یەت پەروەردە شنگالێنە پتر 15000 قوتابیا پەنابەرێت کوردین بێت ڕۆژاوانە یەت کو بێژین یەت سووری پتر 40000 قوتابیا ژی ئەون یەت کو سیستەمێ حکوومەتە فیدرال کو پەروەردە خو ڕاستە پەروەردە خو مینەراتیت خو الهرێما کوردستانی هەنە و شوار پارێزگا دووکێ لێ ژمارەکە زۆرش قوتابخانێتمە بکارتینن کو داوامێت ناودادکەن ئەوێت ناوا کۆمەڵگەیە خۆجیدا بەێ مامۆستا پرسێکی گرنگە یعنی گەل و دەبی چارچەویدا حکوومەتە عێراقێ ڕێکخراوێن نێودەوڵەتی نەتەوێن هەفگرتی ئەوە ڕەوشە کەمپان دەشۆپینن ئالیکارن دگەلوادان هەموو بارگیرانی ستوویە حکوومەتە هەرێما کوردستانێ جێ داخەیە دەبێژم حکوومەتە یا فیدرال چ وەکو ئەوارێت مەیەت کو پەروەردە شنگالەویت ئەوان دەڤێت کو هەتان هۆماینەت ناوا کەمپادا چ پەنابەرێت سووری هیچ هاریکاری و پشتەوانیە لێ ناکێت دبیت پشتەوانیا قوتابخانێت خۆ بکەت لێ دەبینین هەمان قوتابخانەت ناوا کەمپێدا قوتابخانێت خواندنا کوردی کو بێژین سیستەمێ هەرێما کوردستانێت خوێنن هیچ پشتەوانی و هیچ هاریکاریەک ژی نەبووکریە و حتا vêgavê dibît bo qutabxanê xwe bikin nava kempada yê ku xandina ya ser sîstemê hikûmetera fîderal bixwînin piştevaniyê lê bikin lê hekerem bêjin her du cîn ku Iraqî bin diviya ev cudaya neyê tekirin çawa piştevanî li qutabxanê wan tê tekirin diviya piştevanî li qutabxanê me Herêma Kurdistanê yê nava kempada ku ew jî awarene û jiyana awareyê bene serî pê diviya piştevanî lê hat bakin lê cêdaqeya heta nûke hîç harîkariyekê pêşkêş nakin. بله برس عمر علی طاهر و برای گشتی پرورده پارێزگا دووکێ gelek spas mamosta.